gorko sosai ari Usman Nyamanari TV.
Let's have some. Nela, kubena lagi wala non. Nyamanari kando sondi kesi pati kandiranta. Yes. Kuboya di datira pakena. Apo so kala ento bije. Wala inshallah. Doang ko wala ni pita. Kali ni betu te basa dunga mungor do mira. Yarno fatu di basa jeke fasi. Fasi itu di. Nesan. Muge jewer do mira. Messi ako. Mengala jadi mobil. Wala. Tige chuta ile misala yenga na boro muro yenga rega. Tige foto. Misala be daro do ara. Yes. Dale do para ngoro taka muro le daro. Ado ar daro do. Oi, puse se dare. Ko wela ni ha embara ni sobo yako. Dare do. Rose gane. Fasi jitu tibese dinangaraki. Fasi jitu tibese ko mbeyre di jogi be mana jogi be fulla jogi be fayda. Arga. Be kulara kamera kada. Ko yalla ni be fasi jitu tibese di be kulani kamera. Ko yimbe tumbe mabbe nandite. Ono di gare ga. Ono di gare do. Arega. Mashallah fasi jitu tibese nyamanari. Ndare ko tujo edi no mbeydiri. Mashallah. Kala ne ko mo do fulbe rimbe wala ko rebe wala dare do kala kan ko tamen pala kala na menani kala no hawla sala jabe kala no ko wala ataw meydi do wallahi mashallah meydi yodi amba yalla rokki min la fi yalla rokki ler Mashallah, mashallah, fasi jituti besel, fasi jabi nandaraki. Mir mi tuti besel fulado, la lienti fulado fasi jamundi nandaraki. Mashallah, kila ni ko mo fulbe rinde. Allah. Are ko maji ko mbeyni mashallah. Nari wi mi ni wode. Est-ce que mi medara ko nyamanari sax? Mi na tiyote fulado. Ni inshallah. Di ko mi kele no tuti besel hala. Wala, ni tuti besel.
Thank you.